Sautali gishnong hamaulai kan thup ya kamaulai thlong nongkwar mauyong japung mauyong rim bat UMDC kamaulai uba teiborlang pathau kila buddian na menteri katanat PHE ban penstat ya kam ban penbyang syakiti gishnong lingba ka skim Jal Jiwan Mission lingba ka JJM and penpoi ya ka bam di syapalat lai hajar nyuspa san pautali ki long yeng jong kite ki sautali gishnong ki ba kham kerdu bha uba teibor ulaong baka JJM kan ajing mentoi ya kisau teli kishnong kamtam baki don kishnong kiba klemsha kan thup ha ka Greater Shillong Water Supply Scheme Phase 3 menta ka shitarik naiwing arjar phaulai kile kandu ya menteri Marcus and Marak ringkat ki officer katanat PHE ban kampenstat ya kakam bat ban pendap no ha ka por balabu Kani ide katuka Shillong lumune moyong nongkwar water supply scheme ke ba la launch tu chipista don brom gi manang sistem balik ya hadian bangilayo scheme sungu ya ka sarkar kopor ke bala sim khia ba ban perungi gi scheme nomor kani gi scheme ke badan kamma khantam ni snong moyong chupung moyong rem nataka thlong lomone bat ka nongkwar namar kuma pitip kini snong artri li khantam ki kramyo ya to ka creator water supply scheme phase 3 te don bak ko karum ngani te kejingwan juga ini kalau bangin review ya kene nomor ba hakini kisnam belenyo ngila pentulun sesa di kam dan kicika ki bala yo NUC kidan pakai caka ki ba ngikrem yo ngila switch na showe kita kada ngiwan ban kendo minister ki observe yesi na taban ya pet ya ka kanu benta bangin campus stat ya kene kam bangin yo ban pentreno kene scheme kam klo ngila pendap hak target time baka sarkar kapo kalau mentahi ki reservoir tangum ki ba pelang hapos no moyong kala dep kabaladep mata po moyong rim ladep te menta kita stang po lumune thlong ka balong ka bokong santam ka ban supply tu bat kani ka tipi ka treatment plan ru menta ka po lumune ka turu kadang kelas dang ka outwork tan ka tau jo kecing pen wit jo ka bor mariang ki banai lejno menta ki le kren ka meeting pada kalian ka comment ka department kamtam kan thano itu ki beri bentre bakin sedang no kamtam ni ka treatment plan chwa no kan ni prastu kan ka bahe ba kan bampor bat sekwe pat ki bana kalian juga GC ngidon ke GC na do sistem balali jo bangila form mo pok jelam jo pa kumum lingba kan ki GC rengkat pa sop ni kisnong ngilaya ya cakamat kuno ban pentulun gini kam kalau makidan katu ni ki caka ki bangi hap don kam ba ni pendek biang ya ka bangin sistem kia na kalian ke GC rengkat ni sausnong bat mga UMDC ako mangila stang do bastang bangin pentikena ba kan kam kan ya be jarti kan mangila an pendep target bobiang shwa u march arbo sa